Cyumva urukundo tuvuge ku rugero nijyari wari wasohoka nijyari wari wabwira umugore wawe ko umukunda umuheruka muri fiancé I love you urumva I need you I like you you are so sweet my darling honey ayo mazina umugore wawe ayaheruka ryari mu matwi akabagabo benshi hano namwe ko muranga mutsi nikataduhoye donc ayo mazina agomba guhora mu abe niri joro narambwiye umugore wanje ngo I love you my darling ndagukunda mama ariko ese mutumye mukumburanya mwonyameranga muririmbira karirimbo kamwe okay jewe mu busanzwe nakuze icambere nakuze ndi umwana w'umupfakazi kabona uburyo umudamu w'umupfakazi akora imirimo yose akabaga akifasha uri imfuvyi harya ndi imfuvyi papa yapfuye ryari yapfuye kera tukiri abana tukiri bato ta makuru no kuba ngo rero ico ngico rero none njewe nkura numva ngomba kuzoba responsable urugo rwanje kandi nkura numva urugo rwanje rugomba kuba paradiso umugore nzoshaka akazoba yitwa nyiramahirwe akazoba yitwa nyamahirwe akazoba yitwa muziranenge akazaba yitwa muzirankoni nyamwiza mutanegurwa urumva wabyumvise nyamajana nyamuco nyamuteto nyanoweri ariko baba we nyafura nukuvuga ngo kazamutetesha akazoza akazibagirwa iwabo se na nyina akabibagirwa yes kibisanzwe kuri kamera z'Incungu TV and Ishimwe Media dufite umutumirwa uwo mureba kuri kamera zacu n'umutumirwa uhitinze cyane twamuzanye mu kirere cyiza mu Bugande muri Afrika twamuzanye ahantu heza ho kwicara ariko yahakunze ni heza pe wahishimiye papa ni heza rwose ngahibwira abantu by the way umutumirwa wacu yambaye neza cyane ese ingweto noneho niyo hanze tubiki ibintu byinshi afite ibintu byinshi tuza kuganira nawe byose ni kubw'Imana guhera ku nkweto imyambarire ubushize twari kumwe nawe Entebbe abanyabuntu bose niko baba bameze rega abanyabuntu ese abanyabuntu bose nuko baba bameze bande se batari abanyabuntu ayiwa abazabahakana ubuntu abayobewe sibo buzuye nindo wakana ubuntu ayiwa habe na Yesu yaravuze ngo banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikanyihakana nukuvuga ngo abihakana Yesu nibo benshi kuruta bamwemera kandi bakamwihakanaga baba bamuvuga bamuririmbira none se Bibiliya nimba ivuga ngo abavuga mwami sibo bazabona ubwami bw'ijuru ngo keretse bakora ibyo data ashaka kandi ngo bazogera ngo ku muryango ese uwo muryango muzamubwira ngo nuwuhe umunsi Imana izobihakana nta muntu n'umutizera Imana udahamya Imana nkuko ishaka tugomba guhamya Imana nkuko twebwe dushaka tugomba guhamya nkuko Imana yishaka ko tuyihamya nukuvuga ngo rero niyo mpamvu yavuze ngo nzababwira ngo nimumvi imbere mwabivume mwe kuko ntigeze no kubamenya kandi ngo bazovuga ngo twahanuraga mu izina ryawe ngo twaririmbaga mu izina ryawe ngo twasengaga mu izina ryawe twatangaga ibyacu n'amaturo mu izina ryawe urumva anyways kera kumwanyakisha ndibwira se ndacyashoboye kwivuga kweli kera ko mwakoje hagati mu ntozi mwakoje hagati mu ntozi nukuvuga ngo jewe iyo ntuze kamera ibyahishuwe biza bihishuka reka tube turetsako banza uyibwire kwanza batakuza baza bakumenye ariko mufatiraho kuko ari umunyabuntu 100% agasura akaba umukomedian kuko musanzwe mubizi kaba mu advice family advice kaba umufilmmaker kaba content creator abenshi bakunze kuvuga ko ngo uri umuvugizi w'abagore ayiwe ba mama kuntu bazamera neza reka tu ulimwengu wa roho reka dufatira ni gute wabaye umuvugizi w'abagore erega ndi hano kuri iyi si kuko Imana yashatse yuko nca mu mugore abagore nibo true abagore nibo way nibo nzira nimba Imana yarubasha umugore ikemera guca mu mugore ese jewe icyo tuma ndavugira umugore ni giki donc niyo tego many purpose nukuvuga ngo habe n'Imana kugira ngo itubonekere kuri iyi si yabanje guca mu mugore niyo mpamvu yaguteye kuvugira umugore sinoraga kumuvugira kuko na mama niwe
kandi n'impamvu ndiho jewe uko mama mbona jewe boy nuko hariho mama wamza Imana yacishijemwo kugira ngo jewe nzobeho kuri isi mbere abantu umugisha nkuko mbabera umugisha n'abandi nabo bambere umugisha nkuko nabo bambere umugisha nabo bafite abavyeyi bababyaye. Ese papa boy yes mu kuvugira abagore nuko hari akarengane kabo wabonye cyangwa se abagore nishaka wabagiriye? Abagore bararenganye kandi utobagira nishaka nawe nutagira umutima wakimuntu bararenganyije nakwijana barengana gute? Abagore baza bakora hanze bagakora no munzu ariko abagabo bagera munzu bakihakana urugo. Nukuvuga ngo abagabo bakorera hanze ariko abagabo bakorera outside ariko bagera munzu bakarenza akaguru kukwane nkuko nkarengeje hanga kandi urugo ari urwiwe kandi Imana banzureke Bibiliya yaravuze ngo umugabo ngo azorya rushyi azorya ngo ibihwanye n'icuyace ariko umugore nawe ngo azobyara wumve ni ibintu bitwebwe tuzokora niko Imana yabigenye ariko twarangiza tukabyihakana tukabishira kandi ku bagore kandi mu ruho w'abagore Imana yavuze ko ari umwe ni kuri maternity gusa nukubyara ni Imana yabageneye mu ruho ngo bazoba barimo kubyara. Uvuza ko ubushaka kuvuga ngo abagore bareke kuzoza bakorera umurimo ukomeye w'umugore nukubyara. Umurimo ukomeye w'umugore nukubyara. Iyo niyo meni purpose niyo ntego y'Imana mu kurema umugore. Umugore uzosome bira mu gitabo cy'Itangiriro. Adamu niwe wahingiraga ingobyi ya Edeni. Ntabwo ari Eva. Never. Eva yarashinzwe gusa guteka. Eva yarashinzwe kumanaginga ibyo Adamu yakoze. None se ibyagezwe ugeze kuri Eva hazamo akabazo. Eva ni gute yahuye n'inzoka kandi yarashinzwe kuguma mu rugo? No iyo ngiyo yoba iyindi topic. Iyo yoba iyindi topic. Iteka ryose n'impamvu abantu bazava ku Mana n'impamvu abantu bazakora ibidakunzwe n'Imana nuko baba bavuye mu bushake bw'Imana. Buriya Eva iyaza kuba together with husband urumva hamwe na Adamu inzoka ntiyari kubona imuturuka. Natwe impamvu Satani azadushuka nuko tuba twavuye muri place Imana idushakamo. Urumva Satani akabara aratubonye ngo azamera ngo nk'intare yivuga ishaka uwiconcombera. Tiwumva nukuvuga ngo rero uko ni nako iteka ryose iyo twavuye mu bushake bw'Imana bira ni ikigisho gikomeye cyane. Iyo twavuye muri place Imana dushakamo Satani abatubonye ababonye uburyo tugerageza ababonye uburyo twereka ibyiza by'isi ababonye uburyo adushaka kugasongera nka kwa kundi Yesu aramubwira ngo nundamye ngo ndaguhabona ubutunzi bwose bw'isi. Yesu aravuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe kandi uzopfukamire. Ubushize nagiye nakira ama message y'abantu batandukanye bavuga ati papa boy umugabo utagira dodani muri we umugabo ufite understanding nziza umugabo ufite ibitekerezo byugurutse mugano w'abarundi ifungutse izo mpamvu nuko cyane kandi bari abantu baba mama bitewe nuko bakurikirana papa boy. Twaba tunabasaba daire n'abatarakora subscribe kuri papa boy Chungu TV Shimwe Media ko mwakora subscribe kugira ngo mudusupportinge ni support ikomeye cyane. Iryo hishurirwa cyangwa se iryo yerekwa byakujemo gute ryari byo kugira ngo urenganure abarengana siritu nk'igitsina gore? Okay, jewe mu busanzwe nakuze icyambere nakuze ndi umwana w'umupfakazi kabona uburyo umudamu w'umupfakazi akora imirimo yose akabaga akifasha. Uri imfuvyi harya? Ndi imfuvyi. Papa yapfuye ryari? Yapfuye kera tukiri abana tukiri bato nta makuru. No kuvuga ngo rero ico ngico rero none njewe nkura numva ngomba kuzoba responsable urugo rwanje kandi nkura numva urugo rwanje rugomba kuba paradiso. Umugore nzoshaka akazoba yitwa Nyiramahirwe. Akazoba yitwa Nyamahirwe, akazoba yitwa Muziranenge, akazaba yitwa Muzirankoni, Nyamwiza, Mutanegurwa. Urumva? Wabyumvise? Nyamajana, Nyamuco, Nyamuteto, Nyanoweri. Ariko baba we. Nyafura. Nukuvuga ngo nkazamutetesha akazibagirwa iwabo se na nyina akabibagirwa. Akazovuga ati nguyu wo nari nkeneye mu maisha.
atuye niwe nashaka nari nkeneye kuba muri Eden muri make wakuze ushaka gukorera umugore Eden iyo twatakaje ubusanzwe je kuva nanashaka n'umugore wanje ntarasohoka ngo agiye mu kazi kubera yuko nashatse inzi yuko inshingano zo gukorera urugo ziri kuri njewe nta munsi rimwe no mu briminga abe umunsi umwe nigeze kumubwira ngo abe wanze no koza abano banyakubuhagira cyangwa ukanga no kuntekera nukuri sinokwirukana kandi sinogukubita novuga ngo warushe nanje nubundi kurankora ibyo nari kagomba gukora nawe ibyo ugomba gukora uzibikora uri mukumzarira abana ubu nyine abana banje bitwa mujanama amazina yaje bitwa mujanama rusangiza ntabwo bitwa amazina y'umugore hoya ye yamzari abandi ba mujanama urumva kandi izo nizo shingano arazikora kandi akazikora neza urumva nukuvuga ngo umudamu wanje amwiye ngo jewe narushe n'aba bana nabyaye genda ubatekere nawe ubahagire ubasiga amavuta ubarebera amahuzo no bikora kandi kanabikora nezerewe cyane kandi se none ahamagara iwabo ngo uyu mugore ngo mwampaye ngo yananiye cyangwa mpamagara umuryango oya uko nuko abantu benshi ibibazo bafite mu miryango bari mu kuja gushaka bataramenya urumva bataramenya umugabo niki ku umugabo niki ku umugabo ntabwo ari ipataro nambaye ku umugabo ni mindset ni imitekerereze ihindutse sukwirakaza mu rugo sukugera mu rugo abana bakija mu rutara umugore akavuga ngo yashitaniraje cyangwa yantariraje umugore akabwira abana ngo isongwa hazira ngo arabereka kirazira kaziririzwa urumva ahubwo abana bagomba kumva ijwi ryanje umuhumuro wanje kihaye nturuka kwirembo bakazasanga imiryango bayikingwe bakasanganira baza kumpobera umwe akaza yicara hunda akicara undi kamuterera bakamushira hangaha na nyinaga ku ruhande nyinaga aho ngaho ipembeni gusa nkazasanga gusa amenyo yose ari hanze urumva akumva nkaza na atmosphere nziza mu rugo bityo rero nuko umuhamagaro waje nuko ndabyibuka aha ngaha Kampala mu mwaka wa 2007 nibwo nageze bwa mbere muri Kampala noneho nageze ngenda mpambwiriza mvuga nigisha iby'abagabo n'abagore iby'urugo kiri umusore mutoya mu 2007 urumva nimureke iki ni kiremwa gifite umutima kirahumeka dore ngaka kana akayiharirira akabwana kayo nuko ntiyumva rero nk'ibyo bintu kagenda mvuga nageze numva umugore n'umugabo bagomba kubana mu byishimo kuko Adamu na Eva bari babayeho muri Eden kandi nawe birani kwivuga ngo urugo rwiza urumva ni paradiso kandi ngo urugo rubi narwo ngo rikimwe na Gehinomu Tiwumva rero umuntu wese agomba gushaka afite mindset zo kumva ko agomba gukorera urugo rwe ico byagusaba cyo sacrifice byagusaba cyose kugira ngo urugo rwawe rube rwiza ugomba kugitanga umugabo nyamugabo nuwemera gupfira urugo rwe akemera kuruhangayikira ni nako ko umugabo udahangayitse se umugabo bishaka ushaka kubisanisha uhangayikishijwe no n'iterambere ry'urugo rwawe ugomba guhora uhangayikishijwe n'iterambere ry'urugo rwawe ibyo bintu nimba utabite n'inguru umugabo shaka kubisanisha n'izi ngo zisenyuka buri mana yanje ugomba guhora uhangayikishijwe kandi reka nkubwire kandi umugabo wese agomba guhora muri competition n'undi mugabo yes n'izindi ngo n'izindi ngo ukavuga ngo urugo rwanje ruzobe rwiza paraporo tiwumva ntabwo iryo si ishari ribi kuko nta muntu wagira ishari ngo uriya ngo yateye imbere ngo none ngo reka ngende ngo mutega abajura bamwice hoya ahubwo kuravuga ngo reka umuntu nagare muri urugo rwanje azamenye ko muri urugo hari nk'umugabo cyane nuko iyo niyo mindset umugabo wese arakagombye kuba afite naho byahereye rero kuba uba umwarimu w'imiryango cyane ikindi kandi aho ahandi kandi nuko nasanze abagore benshi bararusha kandi baruye mu ngo zabo Tiwumva umugabo mwiza nuhesha urugo rw'amahoro umugore mwiza urumva nugandukira umugabo yego Tiwumva nugandukira umugabo kandi ikibazo twebwe abagabo tugira abagabo bafite ibibazo byinshi nubwo abagore nabo hari abagore bashindikana babaho titubyirengagiza ariko abagabo tugira amakosa menshi cyane kandi tituyemera tuzadusaba abagore bacu ngo batugandukire kandi tutabakunda
kandi ivyokunda kibikunda Bibiliya yavuga ngo mugabo kunda umugore wawe umugore nawe mugore gandukira umugabo wawe none ko urumva ninde ugomba kubanza ni kimwe kuri kimwe hagomba kubanza ninde uwo Bibiliya yavuze gukunda agomba kubanza kandi ukunda atiyoreka kukugandukira umve ahubwo n'impamvu z'umugira ngo akugandukire nuko utamukunda kuko umukunda ntiwari kuba ufite ubwo bukene bw'uko atakugandukira ufite amasomo menshi iki kiganiro noneho kiraza nko kugora kukiyobora kubera ko turi mu ijambo ry'Imana turi mu mago nta mugore n'umwe umugabo azokunda ndabivuze kuri kamera ntiwumva ndabivuze kuri kamera nta mugore n'umwe uzokundwa n'umugabo we ngo umugore wareke kumugandukira kandi nta mugabo uzosaba umugore we ngo amugandukire nimba mukunda impamvu azabimusaba nuko azi yuko hari inshingano tubahiriza kuri we bigatuma wa mugore aganda ntamugandukire bikamugora kumugandukira ariko umugore wamukunze azaba soft aza yoroha hari abantu badukurikirana badasobanuka ibice bita kuganduka kuganduka ni ugucira umugabo bugufi kumwubaha ntiwumva ariko tukabasaba ngo batwubahe ngo ntazanyubaha impamvu atakubaha ni iyihe nuko utamukunda buriya nubona umugabo uvuga ngo uyu mugore wanjye ntazanyubaha uzomenye ko nyirabayazana ni wewe ni umugabo kuriya hari inshingano umugabo atazayubahiriza ese ubundi ikintu ushobora gukorera umugore nuko gukunda hajya akaganduka wenyine kuri amabivugira akaganduka ni ikihe ni ukuvuga ngo icyo wakorera umugore kugira ngo akugandukire ni ukumukunda urukundo rugaragara ryari rw'umugabo urukundo ntaho rutagaragarira urukundo ni ikintu kiri soft kandi kiri hard ni ikintu cyoroshe kandi gikomeye cyo kintu gitangaje ni ikintu cyoroshe donc ni ikintu gikorwa n'utundu tworoshe ariko kandi kikaba ari ikintu gishobora gutuma umuntu aba strong mu kintu runaka cyumva urukundo tuvuge ku rugero nijyari wari wasohoka nijyari wari wabwira umugore wawe kumukunda umuheruka muri fiancé I love you urumva I need you I like you you are so sweet my darling honey ayo mazina umugore wawe ayaheruka ryari mu matwi akabagabo benshi hano namwe ko muramutsima nikataduhoye donc ayo mazina agomba guhora mu abe niri joro narambwiye umugore wanje ngo I love you my darling ndagukunda mama ariko ese mutumye mukumburanya mwonyamira nkamuririmbira akaririmbo kamwe nkamuririmbira uririmbira umugore umugore wanje muramutse mukaririmba kandi azakurikira kino kiganiro You are my sunshine, my holy sunshine. Wow. You make me happy when the skies are gray. We never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. Akangatuye umugore mwatumye mukumbura uko mwankozeho cyane nababwiye ngo mwanshomboroshe ko hano hatari umuntu ufite impano yo kuvuga ku ndimi nabe n'amandiko yo kwandika nari numvishije ko nukuri yego twari tugeze muri Mpuruya kuganiraga no gutaruka kuganira gutaruka ya reka tukwakira ku kibuga cy'indege ya atmosphere y'igihugu cya Uganda na Afrika yose muri rusange ni gute wakiriye warumaze igihe I think ko yari nk'imyaka nk'itandatu imyaka irindwi aho ngaho ya imyaka irindwi irageze ndetse kwanza hafi 8 uri hano Okay. Utari mu kazi ka buri munsi dore ko nakazi kiwanyu mu byukuri nta hantu novuga haryoshe nk'hano muri Afrika kandi ko nkubwiye n'ukuri muri Afrika atmosphere yaho by the way ntihuye mu minsi yashize nane muri Amerika ariko mu bihugu byo hanze uzuha ufite ama stress zira stress ziterwa n'iki sinzi ni ibihugu yandirimbo bageze baririmba ngo dore utuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutarwe iwabo w'inyamaswa ndetse n'intare zihuma garuka none nshuti va mu kidaturwa boneza inzira nziza dore twegereje iwacu
iyo ndirimbo yageze ni ibihugu by'abazungu baririmbye ni ibihugu by'ubutayu iwabo w'inyamaswa n'intare zihuma iwabo w'irungu ayiwe sindabona ibihugu bibi kuva nabaho icyiza kimwe gusa nabonye mu bazungu ni kimwe kitagira cya kabiri nuko ukorera amafaranga ukayabona ariko nayo ni amafaranga atagira amahoro none agira umutekano security na peace ni ibintu bitandukanye urumva muri Afrika nta security ihagije ihaba ariko haba peaceful iyo bavuze peace ni amahoro mu mutima iyo bavuze security ni umutekano w'umubiri wawe w'ibidukikije ushobora kuba uri mu mutekano ariko udafite amahoro cyane tiwumva sasa ushobora kuba iwawe hariho abasekirite ku irembo hariho na shemeshya hariho nani za bindi bazashira hejuru iriya amashanyarazi zira izinane senyenge izi za zindi ziba ziri zishinyitse gutya ku buryo umujura yogira ngo arakora akaba arafashwa ariko ukaba uri muri ico gipangu kimeze gutya ariko ukaba udafite amahoro yo mu mutima watekereje gute kuza muri Afrika niko hanze hameze rero waje muri Afrika kugira gute watekereje muri Afrika ni iwacu by the way muri Afrika ni iwacu kandi njewe n'ubundi naratinze kugaruka kubera ko na tubikubaza ni nuko abantu tubari hano muri Afrika bafite ibyifuzo byinshi cyane byo kuja iyo muba so sometimes uganire nawe arakubwira ati jewe nkabona ndarengutse hehe na Afrika hari ibintu bibiri ushobora gutekereza kurengukiye mu ahantu heza kumbe uvuye heza ugiye habi jewe ikintu novuga Imana iyo bari dufashije bene wacu bakiri hano ngo Imana ibacira inzira zo kubona amafaranga bakiri hano iwacu donc babone babazo imirimo iboneke ibyo bakora n'amaboko yabo Imana ibihire bivemwe ibintu bizobatunga urumva nta muntu wo bayeho neza kubarusha hanze uzubona amafaranga hanyuma muri uku kuboko agasohokera muri uku kuboko amabiri iyo bavuze amabiri ndagira ngo amabiri ko murayumva tuvuga bakazana ngo amashanyarazi ku kwezi wakoresheje ngo amadolari 1000 ngo amadolari 300 400 500 bitewe nuko mungana mu nzu bitewe nuko mwayakoresheje wagira gutya internet wagira gutya ngo registration y'imodoka wagira gutya amapine wagira gutya service y'imodoka wagira gutya ngo biri waciye muri kamera bakaba bakuzanira ngo biri y'100 wagira gutya ngo wavugiye kuri telefone ngo utwaye imodoka bakaba bakuzaniye biri y'1500 wagira gutya ngo dore waciye ahangaha muri Toronto wishura umuhanda none dore biri ahigeze 4000 ukazohora muri ubwo buzima bw'amabiri urumva n'ubuzima budashira nibwo buzima yama message muhora mwakira abari hanze aho no dufite n'ayandi mabiri ga yabene wacu abanyafrika inshuti abajama abavandimwe muyakira gute no reka mbabwire ega n'ubundi n'ikibazo gikomeye twagiye tugira nuko hari abatubanjirije bava mu bihugu by'abazungu bazino tibabwije abantu bintu wacu kuri noneho abino bagahora badufashe nk'abantu bari mu rwego rukomeye ariko batazi yuko imodoka mfite papa boy ari ideni batazi yuko intebe nicayeho ari izideni batazi yuko inzu ndimwe ari ideni batazi ko igitanda ndyamyeho ari ikideni tibababwira yuko urumva tibababwira yuko ndavuga gute ni isaha nambaye ko ari ideni kandi ni nziza baye tiwumva n'urugero mpaye ngenda ntanga aho tibababwira yuko donc firigo mfite ari yideni ese wakobaza uko biniho batazabatanga amadeni cyane tibotanga amadeni kuko nta garanti baba bafite yuko muzoyishura baguheza ideni paraporo nuko wagaragaje income uretse na income Apotre Gitwaza yarabivuze ngo abazungu tibakijijwe ariko ntibazabisha abanyafrika barakijijwe ariko bazabisha oya ntibakijijwe n'abanyedini mudamutandukanya abanyedini abafarisayo bayoboka amakanisa cyane ariko bakiba bakabesha bagasambana bakagambanirana urumva bakagambanirana bakishana ariko umuzungu we iyo umubwiye ngo mpa frigo
zakwishura abayumva nyine kuzishura abayumva kuzishura mpimodoka adresse zawe urumva hanyuma amafaranga ukazoza uyohereza ku byumweru 2 cyangwa ku kwezi wabyumvise ariko ugasanga ino bagera ino bakabiyemeraho bakabifatira ariko nanze ubwo ubuzima bwo kwiyemera ku bandi bantu kutavuga ukuri kutavuga why not ubuzima bw'ikinyoma hari abantu bamenyereye kwiyemera hari abantu bakunda kwihaya hari abantu bakunda gushimwa ibitari byo urumva ibyo batari byo tiwumva jewe iyo spirit ntayo ngira never so ukaburi hano kubwiye papa si wenda jewe ndi hano naje mu buryo bubiri uburyo bwa mbere n'uburyo bwa famille uburyo bwa kabiri n'uburyo bwa entertainment kuko murabizi yuko mfite Papa Boy tour hano Kampala Nairobi nzoba ndi yo kuwa gatandatu abantu ba Nairobi bavyumve kuwa gatandatu nzaba ndi Nairobi Jomo Kenyatta Airport nzohagera saa 3:15 za mu gitondo zo kuwa gatandatu wenda nzasohoka muri airport wenda nka saa 4 cyangwa wenda zibura iminiti mike bikaba bimenyeshejwe rero media zahara muri Kenya media zo muri Kenya abakunzi ba Papa Boy abakundi ibyo dukora abadukurikirana boza kudutega no kuri airport barabyemerewe kandi ndetse tuzakorana n'ibiganiro n'amateleviziyo menshi yo muri Kenya twagaye tuvugana nabo n'abanyamakuru ndetse no mu Rwanda nzogerayo na Dar es Salaam nzogerayo aho hose mu rwego rwa entertainment kubera yuko njewe nkunda entertainment ndayikunda kandi numva narababwiye ndi muri Amerika ndababwira ngo nzokurikira kamera kuzogeza battery bayi faible ndongera ndababwira ngo nzokurikira kamera kuzogeza mfasha akabantu mpaye najuguma gutya nkiri inyuma neza kamera iri imbere yanyu mpaye ndanyikurikira kubera yuko kamera yitwa ngo nibyahishuwe izishura ibyahishwe yumva ibyari mu bantu mu mitima no mu bitekerezo ibyo abantu batamenyaga ku muntu iyo kamera bayigutunze uzuvuga amakuru akurimo uzuvuga ibyuzi uzuvuga ibyo wabonye uzuvuga ibyo utekereza bishobora kungura abandi yumva ariko kamera idahari zokurira gute mu bandi bo bimenya gute tibikunda kandi ibyo twahawe si ibyacu nibyo abandi kugira ngo bifashe abandi kandi iyo bifashe abandi nawe biragaruka bikagufasha erega kuvuga ngo Mama Boy azankorera nibirenze ibyo mama yankorera nawe mwumwita Mama Boy kubera yuko mama yaramunshingirisha yaramumpaye ngo uyu n'umwana wanje uzamukorera ibyo nageze mukorera umukorere n'ibindi birenze ibyo namukoreye none ko numva atari mama oya ni Mama Boy yes ni Mama Boy Madame Boy wife Boy hano turi Kampala kandi nawe uracyafite iminsi itari mikeya ubwo nk'abakunzi baba bari hanze barari kandi benshi bo kubona gute niki wifuza kubagezaho jewe mu by'ukuri hano Kampala numva ku giti cyane jewe ndahari ibo bonkoresha icyo bashaka kuko jewe ndi umukozi w'abantu icyo abantu bashaka yuko nokora cyangwa bonkoresha jewe no gikora kandi nkagikorana umutima wose kandi mwiza ndafite ikindi nakindi wenda no bagomba ari urubyiruko rwoterana nkabahugura mfite inyigisho z'urubyiruko ari abapapa n'abamama boterana nkabahugura mfite inyigisho z'abashakanye ari abajene mariye no bigisha kuko benshi banashaka abantu bakamago nta masomo bigeze babona hagije urumva cyangwa se bayabahaye nabo bagenda bacira ruhande cyangwa bayabahaye nabo cyangwa ndayi banabona urumva hanyuma se atari kuvuga wenda ngo nabantu bateranye umuntu yifuje kuganira na Papa Boy ndiredi kabisa ndiredi rwose buryo buri public tayari ufite aho bakirira ndi tayari nje mfite aho bakirira mfite inzu nkodesheje kandi nini cyane ifite ahantu hanini cyane sawa rero abakunzi bacu ba Papa Boy muraba mubyumva turi kumwe na Papa Boy dukomeje kuryoherwa n'ibiganiro byiwe n'inama abakeneye amahugurwa couples abakinyi b'amafilm abo ngabo nyabona bari hehe nyabo ese Kampala kwimeze none nkafiri kwimeze nkafiri ugomba gusiga uyibyukije nibakanguke iki ni igihe cyo kumurikirwa barabibumva kabisa baze Papa Boy ari free abantu bafite impano buriya iyo Imana yahaye umuntu impano akenshi ntibari yawe
je mpora mbivuga kenshi impano izishaka kugira ngo uyiheza abandi nirangiza nayo izongere kandi igaruke nawe kugira akamaro ariko nikugumamwo ari wewe nta kamaro izokugirira n'abandi batuyisi nta kizobagirira ari umufilozofe umwe wavuze ngo rero yaravuze ngo ngwiwe ngo yaje mwisi ntaca afite ngo kandi azosubira ngo ari ntaco kandi asubiranyeyo nukuvuga ngo ibyo Imana yamuhaye byose ngo azokunguta abisige kuri iyi si abisige mu bantu abiheza abantu azogende nta deni afitiye abantu n'Imana kandi impano barazityaza uzirikana njya jambo ngo wamukire yasize ngo itaranta ziheza abantu batandukanye umwe muheza itaranta imwe amwe ndamuheza zibiri undi zitatu undi zitanu ngo muzozi bizaza umusaruro nje ndazindutse ngiye muhanga yakora ariko ni ingaruka nzosanga mwarabizaje nk'umusaruro njewe nyirazo muzompeza inyungu kandi namwe ganzobahemba noneho bamwe bamavuga ati twoje kuzishora zigahomba barazibika reka mbike bose nagaruka mushikirizo twiwe yampaye ya agaruke abandi barazirukankana bazikubitiye hirya no hiburasirazuba ikusima zikazi kuzini zirunguse bose amare kuza wansigiye 5 none dore zavuyemo 10 wansigiye 2 dore zavuyemo 4 wansigiye 1 dore zavuyemo 2 ati ni karibu bagaragu beza abandi ati twabonye kuri umunyamwaga twoje kuzozira uruhombo none twebwe izo waduhaye twarazibitse ngo nugaruka tuzogusubiza ibyawe ati nimwumve imbere mwabagaragu babimwe ibivume uko ni nako abantu bafite talent iyo batazikoresheje niko Imana izobavuma ni ibivume imbere y'Imana kubera yuko Imana yaguhaye tiyakiguhaye gusa ngo ukigumane yarakiguhaye ngo uzogishandabure ugikwirakwize ku isi yose abantu abakuru n'abatoya kibagirira umumaro kibafasha nawe nikirangiza kigufasha abari Kampala barabibumva bafite impano yo gukina filime baze bakora abafite impano ya filime abafite impano ya comedy abo bose turabakeneye cyane ni karibu cyane kwa A-Boy. Thank you so much. Turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye. Izindi plan wowe ufite se? Plan mfite ntizobura. Reka mvuge ku kintu mfite cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Bari mu nkambi za Cyaka na Kivara ndetse na Mbarara. Rukinga. Aho donc tuzakora bihwanye n'ubushobozi Imana yaduhaye kandi si twebwe twenyine n'abandi badukurikirana bose. Ndanashimira n'abantu bamaze kumpamagara basaba kugira ngo tubaheze inamba bashobora kohereza amafaranga. Imana yemwe ijuru aho umugisha abantu bari muri Amerika n'abari muri Canada ndetse n'abandi bari muri Australia bamaze kumpamagara. Imana dati bagire neza ndetse n'abandi bari hano n'abandi bo muri Kenya barampamagaye. Imagine. Yes. Imana bahamugisha bene data. Gufasha imfubyi sinzi uburyo je no bisobanura. No kwigirira neza. Kubera yuko iyo ufashije imfubyi ubukabya Imana. Gufasha imfubyi ubukabya Imana. Ubukopsa Imana, ubuhaye Imana ideni. Imana kandi ntiyogaherwamo. Tiwumva? Izi Imana iziguhembeka gushamo n'indishyi yakababara. Uyu mwanya turimo tuvuga hari umuntu mbonye ko ashobora kuba wenda akozwe ku mutima n'iki gitekerezo mufite cyo guko gufasha imfubyi n'abapfakazi barimo se? Jewe nta mushinga mfite wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ni ku mafaranga yanje ayo nzoshobora nimba ari amadolari 500 nimba ari 1000 ayo Imana izoshoboza na yahe matariki nukuvuga ngo bagira icyo bakora n'uburyo kibabagera. Yes igikorwa rero twagipanze yuko kizokorwa mbere yuko uyu mwaka urangira. Donc turangije Noheli bonane tugomba kuzosangira n'abapfakazi n'imfubyi bagomba kuzambara imyenda twabahaye bagomba kuzarya ibiryo twabahaye bagomba kuzaja kwishura twebwe twabaguriye uniform n'amakaye ndetse na school fees nimba abantu bakozweho bakazotanga amafaranga ariko njewe wenda mfite ntiyo bahagije ariko hamwe nawe wewe nkurikira narabivuze kandi nongeye kandi kubivuga iki kintu kizogende kigukore ku mutima amafaranga make yufite uzayatange baraza gushiraho namba bazohereza ayo mafaranga kuri ino video uzayatange ndabizi neza ko Imana izakugirira neza tushobora kurambura ukuboko kwa uheza umuntu ugowe ngo Imana igaherwe ntibibaho ndi umugabo ndabihamya yuko Imana idashobora kugaherwamo kandi tiwotanga amadolari 100 cyangwa 200 250 $50 urudolari rumwe amadolari 3
ko Imana ireke kuzakwitura ese itana kwituye ubundi se ntiyakwituye ubundi se ko turakora kugira ngo ntitwadukora kugira ngo dukope Imana ahubwo ko turishura ibyo Imana yadukoreye titwobyishura ngo tunabimara ntitwobyishura ni nayo mpamvu abantu benshi ndakunda kubivuga mu maturo mu rusengero ntitugatura amaturo batubwira ngo tuzahabwa umugisha ahubwo dutura amaturo kuko twahawe umugisha wa mbere ni ukuba tugihumeka abandi barapfuye umugisha wa kabiri ni ukuba twarahawe Kristo tutaramusabye twarabo gupfa ngo urupfu rubi urumva ariko ngo aduha Yesu rero ibyo tuzadukora byose ari mu nzu y'Imana ari n'ibyo dukorera abandi ntitukaza tubikora ari nk'amadeni twadutanga tuzatubikora dushima Imana kubyo yadukoreye tuzatubikora dushima Imana kuko abandi turasaba kugira ngo abandi babeho kuko natwe tubayeho rero abantu bose badukurikirana iki gikorwa kizokorwa mu cyumweru kizakurikira icyumweru cyo hirya ya Noheli mbere yuko tugera kuri Bonane abantu bazaba bafite ibyo twabahaye byavuye mu maboko yawe mu maboko yanje mu maboko yacu twese kandi ndabizi nidufatikanya tuzabeshaho abantu benshi bazaturoneraho umugisha kandi kubaho kwacu kuzagirira benshi umumaro. Urakoze cyane dushimiye abazadukurikira ni ya macano n'ubundi twababwiye kandi nawe turagushimiye kuba ariko sinorangiza mu mpeze mvuga ijambo rimwe kubavandimwe n'inshuti baba muri bihugu byacu zakavukira byo muri Afrika abantu bavuye hanze rimwe na rimwe bafite nyamasinde n'abantu bari hano uti kubera iki kuko abantu benshi biwacu bahani iwacu muri Afrika bababajwe n'abantu bari hanze cyane yuko batabohereza amafaranga nkuko babishaka turabarakariye cyane donc bameze nka kwa kundi kw'intare n'inani n'izindi nyamaswa zo mu ishamba urumva ariko jewe rimwe na rimwe hari igihe ntonagaye n'abavandimwe bacu ba hano kuko batabwiwe ukuri n'abaje mbere bavuye mu bigo by'abazungu urumva umuntu azaza ino ariko ukaza ufite amafaranga ariko wagera ino kubera icambere kubera responsibility z'abantu benshi bakuri ku mutwe bikagorana kugira ngo ubashe gusatisfa ikibazo cy'umuntu wari wese agutuye none se ngaho tekereza ngomba kugera mu nzu yawe nkaguheza amafaranga ngomba kugera mu nzu yawe nkaguha amafaranga ngomba kugera mu nzu yawe nkaguha amafaranga ngaho tekereza nzogera mu mazanga nagute sigarani hanyuma none urumva rero rimwe na rimwe tubyumve cyane abantu bagira umutima w'urukundo tubyumve bagira umutima w'urukundo bishimira kukubona nimba hari icyo Imana yampaye bitanyuze mu ifaranga kuko akenshi n'abantu benshi bashize abantu muri za blacklist cyane ngo dore kandi barampamagara ushatse kuvuga ko abantu bose uzagera mu mago yabo batitegura ko hari ikintu uzoba oya siko mvuze ko ndavugira n'abandi bantu bose hari umuntu uzusura turuzi nimba nyafite ndaco tumanta yatanga ntiwumva kandi hariho n'abatagira n'umutima wo gutanga kandi bafite umutima wo gutanga ntibiterwa n'ibyo ufite biterwa ahubwo n'uburyo umutima wawe wagutse umuntu azatura bivanye n'ibikiri ku mutima habe na nsheza nkunda kuvuga imigani yose ngarisha kuri Bible ni nziza wibuke wa mupfakazi wa mukene watanze amadenariyo yari afite amashiringi yari afite cyangwa se amafaranga yari afite iwe ngo yatanze ibo bari kwatanga ku byasagutse kuri business zabo iwe yamatanga arakungura icyo yari afite imbere n'inyuma Yesu yamavuga ngo nguyo nkoze ku mutima mwebwe ko muratanga ibyasagutse mwebwe ko muratanga ibyasagutse ariko uyu arakunguse ako yari afite mu nzu tiwumva rero umuntu azatanga bihwanye n'uko umutima we wagutse urumva mu gukunda abantu cyangwa se mu kumenya Imana n'urukundo Imana yatugiriye muri Kristo Yesu rero bene data muhabwe umugisha mukundane kuko iby'isi nibyo akanya gato bizashira kandi ufite icyubahiro amenye ko atari we kamara ufite aho yageze abandi bataragera ntiyumve yuko ari hejuru yabo ahubwo azashima Imana kuko Imana yamutoranije wenda mu bandi ariko kandi n'abandi nabo kandi bagifite kugirirwa neza n'Imana urabona hari abakobwa benshi bagiye bambenga kuko ntari mu diaspora ariko ubu nyine ndiki uri mu diaspora tukwitende aho n'urugero mpashaka kuguheza ibi bintu byose bivuga kenshi hari abakobwa benshi babenga abahungu ngo nabo muri Afrika bakirengagiza yuko n'aba diaspora bari abanyafrika
bisobanura ngo n'uwo muhungu hawe benga nimbura umukobwa ejo bundi azoba ari mu diaspora cyane. Ubu nyine hari abantu bambenze bazo bansaba kuba abagore banje ba kabiri. Yes. Icyo kiganiro bukiretse. Bukiretse ico. Zoreke tuzabiganira. Reka dukate ikiganiro. Ntabwo ari ugwarika. Ntabwo ari ugwarika. Ahubwo nuko iyo amateka ahindutse niyo mpamvu ndashaka kuvuga ngo ntugasuzugura umuntu paraporo n'ibiharimo. Naho ari. Kuko we never know. Umugambi w'Imana ku buzima bwe ntabwo uwuzi. Tugasuzugura umuntu ngo uyu munsi ngo numukene. Umukene wono ni wo mukire wejo. Kandi no muri iyi minsi aba diaspora benshi n'ubundi ko baragaruka muri Afrika. Oya icyo nkubwiye umuntu uzasuzugura umuntu ngo ni umukene. Agasuzugura umuntu ngo ntiyize. Agasuzugura umuntu ngo uyu munsi ngo ari hejuru yiwe ngo afite amafaranga kumurusha. Cyangwa ngo araheza kumurusha. Ngo afite ubuzima bwiza kumurusha. Uwo muntu azaba ari empty. Azaba atazi vibe. Amawazo yibazo wari so low. Azoba ari down. Azoba ari muri minus. Muri mwe. Kubera yuko umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni Imana ubuzi. Ni munini. Ni igitangaza uteye ubwoba kuko abasuzuguye ejo ko ndi umukene uyu munsi wa none wosanga ari ejo babeshejeho. Abasuzuguye ejo kuko wenda bategerezaga ko ntacu nogeraho uyu munsi barande bakabona ndi mu bihugu byo hanze ariko nje kuri njewe wanguza mpeza Imana icubara nkavuga ati okay God thank you for your purpose ku intego wari umfiteho ko wayishohoje hanyuma kubwo umugambi wawe ariko kandi ntizotuma suzugura indi muntu jewe ni ibintu nize kuva kera kuvuga ngo umuntu ngo ahubwo iyo mbonye umuntu umukene numva ari wo mujyama wanje cyane ahubwo niwo ngomba kwegera kuko ni ukeneye rukundo ni ukeneye affection kubera yuko azi ko abantu benshi bamusuzugura urya muntu ni ukeneye kwitabwaho cyane ni nawe ukuriye gukundwa cyane muri society. Ubonye umuntu umukene yinjiye mu rusengero rwawe umujane ku ntebe z'imbere kugira ngo abone icyo adafite ukimuhesha umuhesha icubahiro umuhesha ibyishimo umuheza urukundo kuko nta bandi bantu bapfa kumwegera kuko baba babona yuko ni umuntu udafite igikundiro ni umuntu utagomba kwegerwa kubera ibiharimo ariko bidasobanura ko ariyo future ye. We never know. Thank you so much. Sawa turabasezeyeho nakagaruka ejo tuzamugarura. Thank you so much. Mugira amahoro mwebwe mwese. Amahoro. Bye.